bagay korang reka Bubagra 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 Deprasarok oroy poroy yung itong furu Deprasarok oroy poroy yung itong furu Chung no socha na bagay korang reka Bubagra 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 Didinita ta ta didinita Didinita ta ta didinita Didinita ta ta didinita Didinita ta ta didinita Nyanyi bagai mukti khikalayo Thanchani halogo halok maju Nyanyi bagai mukti khikalayo Thanchani halogo halok maju Kakalabui kiri khogi tango nini ani bagai Bubagra 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 Deputation relay to chin Tripura mo thaneunya bodeng ke chin sara Tripura ma no chung tine block deputation mami chung block deputation mari ke high court ni rai rimon mo tewa bo November maso tine BC election ne ma abo BC election na pro delay kheye je election no ya khen man bo je election commission je notice tabai kori ma bon प्रतिवाद किए तिनी chung Kanchanpur 60 constituency ni block committee ni only tini 10 da block chung deputation relay tong bro mami BC election khemaya ter ke har region riye bro mami taw bro region rimoke chini taraktor ha Mizoram haste ni phene chin ta kublu ro na resettlement khema bro na pa tui samaya ni ka bro mami kang chi bro no se tui sane na ho ka mami ek beko sar bro abo resettlement no late kiye tawa BC election no bro na photo ya chini ro Tripura ni just kang chi tong phonai je BC boy asu dono ko nai bro ni mami asu bro na pon di private mo chini der pa election ne khepaya ne विधान सभा ने उपनिर्वाचन खेहा म्युनिसिपल काउंसिल ने इलेक्शन खेहा नगर पंचायत इलेक्शन खेहा BC इलेक्शन के खेमाया मम्मी ब्रो मानो क्रीमी चिनी त्रिपुरा मा थानो क्रीम दे ब्रो चिनी BC इलेक्शन के त्रिपुरा मा था जुंग दखल खेनाय ते सब जुंग फाइनाय आबनो क्रि समन ब्रो खेमाया बदिं खेन मा ब्रो नि नीति आबनो जुंग हा आबनो हा दुमो मन बति ने ब्लॉक ओ ये चिनी हाई एक्सीलेंसी चिनी त्रिपुरा नि गवर्नर की जुंग चिनी video ni throw video chung deputation relay to khacha ini ne chongba BC deputation block state level of chongba deputation level ni karonge ini jora delbo sarkar ha BC election kheya aka chine honorable high court ni order remo po se prang to excuse block to wo ikemia ki ke ha chine ram nang ke ha sathio high court order ke ke tribal mission khena himo aba high court kheya ke high court rai ya ke prang ba election kheya de angkona ABC election no pra ke bichayo high court ni order khemo ba se prang ke to amera sai price si to the ruling government di brahma thana kriya e prang village council no prang delay ke to ame chon kama ke na si to tawo parani village council ABC ni monitoring committee iya songri ama sa abono program mane ya to village council ni tui to me maro ke sarkari ni staff se abaya kuno elected ro yamani government staff by setawa development samu chole to jeta chon nuya kruha pho amaya angsai chuo haidi mano krimi BC election lorai khana phaidi mami ke
করোনা সময় হিংফিহা মাংফিয়া বসে দিনে মিউনিসিপালিটি মা ইলেকশন খেব্রাং হে তোমায় বসে এডিসি এলাকাও যখন ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেনে পক্ষে ব্রাং বাংমা এক্সকিউজ রিপোর্ট আবে চংতনা গিংসায়ে তিনি চিনি বুবাগ্রানি তুইথে মবাই চং তিনি ব্লক ডেপুটেশন রিতঙ্গ তিনি যত ত্রিপুরানি চিনি তাকুন করে যত জানজানি জায়গাও চং ব্লক ডেপুটেশন রিতো তিনি চং সাইসি থামলে কানাই किसी वो जीत नहीं पाएंगे और पूरी तरह से हारेंगे। इस वजह से वो लोग भी बीसी इलेक्शन करवाने में विलम्ब कर रखा है और हमारा त्रिपुरासा लोगों को डिप्राइव और कष्ट में एक 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 दुविधा में फंसा रखा है ताकि त्रिपुरासा लोग डेवलप ना हो। इसलिए स्टेट सरकार को शेम 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 हमारा स्टेट सरकार से अनुरोध है कि अगर आप हम त्रिपुरासा लोगों को भलाई चाहते हैं तो आप बीसी इलेक्शन को जल्दी करवाइए। आप बीसी इलेक्शन करवाने में क्यों विलम्ब कर रखा है, आपको जवाब देना होगा। इसलिए टिप्रामथा लॉन्ग लेफ्ट, टिप्रामथा लॉन्ग लेफ्ट, बीसी इलेक्शन दाइदी दोये मखेनाय, बीसी इलेक्शन दाइदी दोये मखेनाय, बुबाग्रा आयु लोथो, बुबाग्रा आयु लोथो, टिप्रामथा आयु लोथो, TWF आयु लोथो। Tini sini bo dosda blok bo jong blok deputation di ni thongo mami ke jong bo sini blok deputation di yang ke sini BC election ke yang tomong bo ye ake bo jong BC election ni bo ye jong kawa blok deputation di na ya tini jong dosda blok di ye ke tai po ke jong kanse pundi lal jiri jong aro bo blok deputation di ye phaya mami ke jong abono sini nang bo sini 13,000 sini bro ton ma sini bonchi dong tomo sini lama kroi tei kroi hu kroi ke ong tomong bo ye jong abo bo ye jong बोला दाइदी फुट के खेरन बोया जो खेनाय जो हाई को तो केस के हाई को तो केस खेबो से आको ब्रां मोनो जोनो तिनी पन तो बीसी इलेक्शन बोया जोनो रिया आके मोया जों बोनो दाइदी मा खेलिनाय जि तो ब्लॉग जो थांनाय जों जि ब्लॉग जो थांये जों आरो तो डेपुटेशन निनाय माम के जों दरगाना के जों ब्लॉग बो ताला मारि नाय माम के जों ब्लॉग निसारा जों चले मा yang तमो बोया जोनो ब्रां तो अपो गना बो खिया हाके मोया जों नांगे तमो माम के जि बसे ब्लॉग डेपुटेशन जि नाम थबो बोया के बिनि को खाय जों तमाया जों मामी के चिनी आसु तो 150 नि चिनी बीसी तो जों आबोनो जदि चिनी ब्लॉक जदि जों बीसी इलेक्शन खेरिमे आके जों चिनी बाय बा थालस मा तिनी बीजेपी सरकार ब्रा जोनो क्रिएट तो मामी हके बा तो बीसी इलेक्शन खेके ब्रा जोनो पाया हिए सियो आके मोया ब्रा बीसी इलेक्शन जोनो खेरि रौया आके मोया चिनी ब्रो नो ति से बो ब्रा नो तो से तो बोनो जोनो के खेते मोया जों बोनो माने मया बो आइनो आके मोया जों आंदोलन खेनाय तो बिस्कावा आबो आसिनो साना What I have received as a representative will be forwarded very soon, and I will also mark a copy to the president. So accordingly, let's see what government takes decision. Because on this level, whether it will be done or done, will not be done, this cannot be exactly. So whatever I receive as a representative in written, I will forward to my client. And one more issue is